Iya nama koko amai gay. Iya tu ya ampai pendapat aku Pak Bu. Lau podame meni. Maka dia ko macara maka tu menurut Imam Tasyafi, menurut guru tak Kiai Abdul Rahman Ambo Dale. Apa aku menamiro malah pendapat? Menurut guru tak Kiai Abdul Muin Yusuf, menurut guru tak Kali Belawa. Maka dai magina ya miru ya curi made tak kada menurut iya maka dak magampang iya ko menurut Imam Tasyafi nak ko matu surimun ritanai ka maka mana pendapat mu pak maka di Imam Tasyafi mu tanai. Alena maka dah. Salah saina iya. Yo poko makadaka menuru iya kada onro ko jolo. Nai tanai ko kenro ko mala dasar. Maka dawa ye me tu na wana wai kada jana solanya gamae. Nasaba iya tu agamai angka punna niga puang Allah taala si bawa nabitta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabati ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para sahabat-sahabat, wabil khusus para pengurus MWC NU Kecamatan Talulimpoe dan Rois Suriah PCN MWC NU dan seluruh jajaran pengurus lembaga dan badan otonom. Di sini juga di tengah-tengah kita hadir Kakanda Ahmad Solihin Halim. Alhamdulillah, terima kasih Kanda hadir membersamai sahabat-sahabat di malam hari ini. Dan seluruh hadirin wal hadirat, sini hadir ibu-ibu ke muslimat, wabil khusus Ketua Muslimat NU Kabupaten Sidrap, Ketua Patayat NU juga hadir, alhamdulillah, dan seluruh jajaran pengurus. Terima kasih untuk semua sahabat yang sempat hadir dan seluruh jamaah. Saya diminta memberikan Mau'izatul Hasanah. Tadi minta untuk penguatan situngan nama kui. Ia keadaan makokoe situnganna pernah terjadi 400 tahun yang lalu. Jadi engka golongan makokoe menganggap dirinya sebagai tajdid, mu'ba di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian melontarkan istilah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi magampat turuntuk makokoe engkau stas mak bicara maka dah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yaitu di NU denang kanisalai korang isi bahat desa. Jadi ero rewa ero tau pura bitu mak dek. Kita NU tidak pernah kemana-mana, selalu menggunakan Al-Quran dan hadis. Cuma memulai bingung masyarakat nasabah ia rona hadapi masyarakat awam. Namustas evita megato mamula bingung. Narima kona naro parallu ki lau palebangan dua telu masalah ia angkai mencaji masalah diperdebatkan makokoe kaitannya dengan paham di Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Nomor siddi ya ko angka pacara memakada kita kembali kepada Al-Quran dan hadis itu tidak salah. Tapi ia ko alena barani tafsire ki korang ngisi bahat desa jolok-jolok. Tau lengkap moga ala na pak disanganna na barani tafsir kangi korang ngisi bahat desa makuye. Angka tau pandrita masaworo yang kalingasan naro Imam Bukhari, Imam Muslim, iris semanang apa ayat nang kau stas biasa maka ada Sahih Bukhari,
Sahih Muslim. Ia tahu pandrita tahu pandrita pahat desa asanna, tahu mapasi puluh desa. Yolo na yero angka tahu pandrita yasang Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Tasyafi dan Ahmad bin Hanbal. Ia Abu Hanifah okui ira jaji tahu ngarua pulo na hijrah, berarti 70 tahun matena Nabi ta napa jaji Abu Hanifah 70 tahun karena tahun 80 hijrah. Imam Malik lahir kemudian tahun 93 hijrah. Nah jaji tapi okui Madinah jaji onron nasisan nabita maka bekai selengi. Imam Syafi'i lahir tahun 150 hijrah. Ekin jaji okotosi Gaza Palestina. Kemudian angka tahu pandrita yasang Ahmad bin Hanbal, ia nai mondri. Tahu pandrita mondri nai. Jadi Imam Abu Hanifah tujolo, napa Imam Malik, napa Imam Tasyafi, napa Imam Ahmad bin Hanbal. Ia Imam Abu Hanifah dena si runtuk si Imam Tasyafi. Apa pas tahun jajangan na Imam Tasyafi nama teangan Abu Hanifah. Apa hangnya? Jadi ia ro Abu Hanifah, ia tahu nama teangan, ia toro tahu na jajangan Imam Tasyafi. Jadi dia nasi runtuk. Tapi mancaji muri Imam Tasyafi oko Abu Hanifah nasaba okui muri nama guru. Angka muri na Abu Hanifah yasang Abu Yusuf. Ia naro Abu Yusuf anak guru natongan na Abu Hanifah na semana pendapat na Abu Hanifah. Okui ro mak guru Imam Tasyafi. Ya na tu ampai Imam Tasyafi dua guru na mak guru oko Abu Yusuf murid na Abu Hanifah di Irak, kemudian mak guru oko Imam Malik. Yana tu nangka kaulun kadim angka kaulun jadid. Maka da magi jero Imam Tasyafi denang kana pake maka da hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari. Abu Hanifah dia tahu nang kana kada ko kipikin Abu Hanifah maka dami tu di Masailul Arba apa mazhab Imam Makadami itu di NU ko macarama ki menurut Imam Tasyafi. Kenapa tidak kembali ke hadis Sahih Bukhari Muslim? Makui 150 tahun, okay, 150 tahun jajinna Imam Abu Hanifah napa jaji Imam Bukhari. Tahun 100, tahun 202 nah lahir Imam Muslim. Imam Bukhari tahun 190-an. Nah tahun 20 nah hijrah nah jaji Imam Abu Hanifah. Jadi ia tu Imam Muslim si Imam Bukhari imun rivi 200 tahun. Berarti si ratu asera puluh na 2 tahun matena nabita napa jaji Imam Bukhari. Imam Muslim. Maka damagi Imam Bukhari Imam Muslim dena pake dega pikina dega dena ciji mujtahid. Dega maka ada mazhab Imam Bukhari maka kami disahihkan nasabak pikinna Imam Bukhari si Imam Muslim mengikuti pikinya Imam Syafi'i. Makanya Imam Bukhari Muslim bermazhab Syafi'i. Tapi makana menalena runtuh hadis pada akal barakanna. Ia ro Imam Muslim si Imam Bukhari apoteker. Ia Imam Syafi'i doktoro. Tahu jadi ya ro apoteker naruntu mi Pak Burai tapi deni sange makada pekko carana iraci na waddin na sambuh kata malasai iya Imam Tasyafi alena raci agama karena dia meraci memahami agama dengan berbagai macam dalil itanai Abu Hanifah maka da siaga hadis na kuasai tahu napa waddi pasu patwa maka da Abu Hanifah 500 pasabu hadis na kuasai tahu napa pasu pendapat. Ya kode na ganna 500 sabu hadis sa mukuasai ajem pasu pendapat. Siaga hadis na sahihkan oko kita na Imam Bukhari pitu sabumi. Imam Muslim asera sabunna. Yakti pasti di kita na Imam Bukhari sebagai Imam Muslim berarti 100 mi'anna sabu na 500 pasabu hadis na pawa di mapatwa tawe. Jadi namo Imam Bukhari sebagai Imam Muslim ipasipulu kita na deto penawa di pasu pendapat.
Iya na tu ampai tau pandrita rioloi o komana ngi mantasapi mak denge pendapat pikinna na sabak 500 sabuhat desa na kuasai na pelatau pakorangnya. Angka bo na Imam Malik arwa sabuna hadesa na kita al muwatta Malik na baca mantasapi asera aso na baca na pala patapulai tau noki Imam Malik de na pala on rocana ya mantasapi. Ya kong katau maka daniga ya rui mantasapi barewa bawa ni loko nabita tau sigilingan nau tak na itu nasa guruta. Apa tau deba jam mat dapi pat disengena mega bicarana. Iya nama kokoa mega. Iya tu ampai pendapat aku Pak Bu. Lau podame meni maka dia ko macara maka tu menurut Imam Tasyafi, menurut guruta Kiai Abdul Rahman Ambodale. Apa aku menamiro malah pendapat menurut guruta Kiai Abdul Muin Yusuf, menurut guruta Kali Belawa. Maka dai magina ya miru ya curi made tak kada menuru iya maka dak magampang iya ko menuru Imam Tasyafi nok ko matu surimon ritanai ka maka mane pendapat mu pak maka Imam Tasyafi mu tanai alena maka dah salah saina iya yo po ko maka dak menuru iya kada onro ko jolo nai tanai ko kenro ko mala dasar maka da wa ye me tu nawanawai kada yana solanya gamae nasaba iya tu agama angka punna niga puang Allah Ta'ala si bawa nabita selain puang Allah Ta'ala si bawa nabita angka pawarisna al ulama warasatul anbiya kaya sang ulama ya sange ulama angka standarna na pala korangnya ni setopa betuangi tahu ilmu ulumul Quran kemudian tahu bahasa Arab kemudian hafal minimal 500.000 hadis Nabi kemudian fikih si bawa usul fikih ni satopa ilmu balaga dan ma'ani ya kona kuasa ini ya ro napa hadis dan ulumul hadis jadi aserapat disangan na kuasai tawe napa wat dipasu pendapat iya kodot toro pura nasi kolang napa wat ding maka da iya lasana aku apa burana iya ko apoteker mi dawat di pak bura mina pasa dia makko mati itu idi pada ilau nanya tu pak pada mak lau na agak sana jerok iya koki warkop pengantara minuman mak itu jadi ya kode na makanja iya rote te tapasange aja nih atau cairi paki buana itu makiro jadi iya tu stase pengantara mi hutaba asanna penyampai tanya ulama iya ko ulama dia yang meramu agama yang harus pahami betul ilmunya. Ia ko hutaba pacaramami. Biasa na pau nabita ya'ti fi akhir zamani min ummati. Matu okko capak na atutungan na umatku mega mu bapak bicara tapi makura tau pandrita. Iya nama koko makai kan. Puwe kana pacarama. Pacarama manang tapi mapange wale tau Pak magai tanya ulama. Iya naro jadi ia sahabat-sahabatku pole NUE tasangi maka dia tiak macarama dia tu gaga pendapatku nak kota naik kata maka dah maga menuri ustaz sekada jolo-jolo ia ku ia miupake selesai persoalan apa deuli tanai matu ke surumon maka dah macigau to ia maki buah pendapat namona pala nasi ratu hak desa dek to ia nama ke makoko ci di mihat desa na pala kullu muda satu nabi wa kullu bidatin dalal wa kullu dalal pinar salamanang. Iya, napa tama manang iya lo? Sinin na gagay kula muhda satu na manang. Iya sinang kay jamaah muhda satu na. Maka daka iya ro Yahudi nasa permetola la salangi na laga. Iya oko Irak denule malagay salangi na rekotania sunni si bawa siya ibanturkan. Nasa berimbangi jumalana. Iya na tu Irak nalagay gara-gara iya ro. Iya ko Iran denulay nasaba denamona masang Syiah itu nasaba denulay garui iya ko Indonesia Syiah melo na balu denalaku Sunni mega pek carana napatamay bid'ah nasaba iya ro bid'ah tanya hukum iya ko makadete bid'ah pasti capak na neraka magi na to lokko bid'ah to rewa lokko limewe haram wajib makruh mubah sunnah rewa ki gare lokko aja netare walau ko bid'ah jolo pak ya bid'ah parangka mi tanya hukum ta coba garere walau ko di ustaz sepole enu aja entulino ripake rom kula mudah satu na bid'ah
Apa capak nih itu tetap neraka. Neraka. Tapi coba nih gare. Maka deh wabidah berarti tetap neraka ya. Masa tahlilan nangga bidah. La ilaha illallah baca. Kapere ite 10 tahun na baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tami selang. Manang kaya matoro la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah baca na to tama neraka. Namun apa kira? Tapi mako memang iwita Indonesia maka camaki buat istilah. Cede kasih istilah na si pulung ite baca la ilaha illallah na setahlilan. Itu si pulung ite mak baca yasin maka dia yasinang. Di mana gagah desa nero? Kagak desa nama yasinang. De gagah ya ku mak baca yasin angka. Ya ku yasinan de gagah. Si pulung ite minum kopi maka dia ngopi. Ya ku si pulung minum teh maka dia ngeteh. Mai kami to istilahna si pulung ite sia dampa-dampa mak jama ku pure malepat teh natalengi istilah halal bihalal. Si halalakan dero gaga basara tapi dia na pole arak tadi ni gare arak kada ya halal bihalal tan mangang anda disengi apa basara ada sama aja nak basara do boro halal bihalal jadi lelemet itu Indonesia de to tu gaga kampung pa angka mudi na kecuali Indonesia de gaga Malaysia de na mudi Amerika de ga mudi Indonesia to mi ha pak magala miti joka siapa nih kare? Dia itu gagah. Jadi Indonesia nama kohe. Jadi iya na budaya, na agama ilalanna, na tak buku. Iya ro tau pandita rioloi patame salangyo ke Indonesia abad ke-6 Hijriah, abad ke-7, iya na ro patame salange, gelombang pertama, Sulawesi Selatan na termasuk di sana, kampung di Asia Tenggara yang pertama diislamkan. Yana tu ampai di tau matota matandre tu pahanna tapi mampasi garu-garu mopa. Matandre pahanna tapi mampasi garu-garu. Oh ya tu kuitanai maka kanja kataniangan nah. Si kiri nama makanja tapi madari mampasi garu-garu mopa. Tapi ia rosalang mematama si garui budaya tidak lepas. Na buku yang karena itu yasan islamisasi adat ipasal lang yada maka day ito matot tariolo macera ang kay ito panrita na sila syukuran ito yung gari macera bola syukuran pindah rumah macera watang natulay maka da syukuran 7 bulanan itu negara itu jadi maka tu de tu gaga napa ni sininda gaga napakalulok ko manang ipak dongang ya to na tu ampai namo bepa na mancaji pak dongat to te negara barongko dari kata barokah suwalla dari kata salawat dan gere pasok pasol lilirab di kawanhar itu katiri sala al katiri sala al katiri mindin maka daki katiri mandi. Jadi maka itu pandite iya ro agagai di oko sidrap termasuk wajo termasuk Kalimantan termasuk Sumatera tania tahu biasa pasal langi apo na memato na bita. Nih, itu dari Yaman, dari Lembasiat, dari Hadramaut, itu dari Pam Al Katiri. Yan itu ampai tamu ke Indonesia, tamu Sulawesi Selatan, Makalu. Iya mitu idi apa na wirimpiringi pole India, lepanyoko Bali, Matarulo Pattaya. Yan itu ampai Hindu tak getangnya tu Hindu. Angka Makalu tama Kalimantan, nalai Tenggarong. Yan itu ampai Rajana kute Hindu ampa. Yawana yaro napai na tamay ogi napasalangi napa na pubay ni makanja metogi itu kolay sompa apa cacana caca timu caca polopeng caca bangkung caca kalaming yan natunah kada ujung pena ujung lidah ujung kalamin dengan ujung badik baga betongan nah ya ko ujung pena berarti jago maroki tau pandrita. Ya kotanya tahu panrita lo sompa berarti ujung lidah. Itu jago mak bicara. Panredang ke kampung Nokolisa. Panreda jago mak bicara tuh. Kemudian ujung badik. Masak gak? Jadi ya kodemu maca ternyata kau tahu panrita dia tahu jago mak bicara batasi sako.
Ya mu batamo nangka-nangka ka kota weh. Ya macam tahu sak gasisang. Ya na tu ampai ogi rata-rata di luar itu o kumanang wiritasi itaro. Apa iya ro Balanda biasa ko marapati tasi enola. Natapat dupai wi ogi na tahu denan ray bangku. Jadi ya kometiri taro akado kono ti ko le jammu jolo lappa pio ko tu dapat tama tahu o koto ni ro ampai di tamani wette di saya kok niro itambai buce deh makuye jadi ya naro ampai ogi ya naro nataluero ujung yang keempat ujung kalamin demu masak gak dek tomu macah dek to nama kanja tepakmu dek tomu beta agane ya punai ujung kalamin cari bangsawan kau nikahi supaya bisa menjadi raja. Makanya Raja Kute itu diganti namanya menjadi Tenggarong. Tenggarong itu istilah dari Tanggana Arungi. Bicara gini. Nah, ini makanya saya sudah ziarah itu makamnya itu keliling sampai Tunggang Palanggang itu Sayyid Hashim, kemudian naik ke Janggok Kawat. Wah, ini makadaka wah punggawa memang. Jadi ini sebenarnya yang penting kita tahu maka dia rui di selangyoke edena salah melo mi patuju kong ka masalah. Apa mega mo pa yaro tomatot tariolo masalah salah je pahanna. Sitongan na deje na pahanna misalah salah. De to na lesse. Olengi contoh. Iya tu tomatot tariolo maka tu kan ja pahanna mula balu. Woi. Ya nasa ko toma balu na tappa mula balu. Aja mo balancero di taroy. Iyo pwede itaro, irakko o, tay napaya sila kang. Padahal nasuro mi, mas sumbangan ni. Apa nanigi-nigi tau mak balu, ala pangalipam mulan na lapanas sidakang, maka ito panrita pa hikmah, de na bangkaro itu balu-balu na. Apa bu dali pamulan na mimato, tapanalingi po ang Allah Ta'ala. Iyo pwede irakko o, tay napaya sila kang. Itu salah-salahnya. Cucuk mato je nasa itaro ale na mitaroy. Itu sini. Yang kedua, angka tu pitu-pitu. Katu biasa di ibu to, kapitu-pitu. Ya na panat pitu na siton ratau talo nasa wahai indo dui na iya. Nasa nang kamu ya di kude na salai ka dui mana sani? Tapi ya kotomelo mak guru hikmah. Mak guru hikmahnya. Iya tu nomor pitu tanyame tu nomor sembarang magai. Iya ko matau apa ite kapitu macane masa ite kapitu to lalan na si minggu pitu ngasoto. Iya ko masampajang ite na suju pitu to tu magesa 2/5 2 tu 2 aja cik diulu. Iya jumlah na raka na sampajang 10 pitu engka to pitu lalan na. Langi pitu susu tanai pitu lapi. Demeto na sambarang iya nomor pitu suratul Fatihah pitu to ayat makoling. De na sambarang. Pilihan memato. Napan itu pitung pulang umuru na nana ku itampu isure syukurannya. Pitung ngaso jajina kai mana pitu? Mana tanya 5. Telu. Naganjil mato. Ya kode mu sampak tambah pitu. Mana ke pitu sih? Aku berarti ke 10 napa. Ya kode mu pun sampak tambah si pitu berarti 20 na sidi. Pitu tahun umuru na sure mas sampaja. Mana tanya 5 tahun. Mana pitu itepu. Pitu tahun tu umuru na sure masih sekolah. Taman itu? Pitu tahun masih sekolah taman SMP. Ya ko 10 itu barasa Pak menghadapi tujuh tahun kedua. 10 Pak. Ya na 10 Pak na musure mas sampaja na ewan tu. Ya joko na 10 pitu latu 10 musuro. Ya na makanjamu ko tu pitu latu 10. Barasa ko 10 Pak namona ewa ko mulemo pa me si jaguru. Kama kiro. O kiton ron na nanai garata. Ya ko nadapi ni 10 Pak jan mo garatai. Apa nangga ni tu ale na macoa. Padahal si Pak na anak mo pa. O kuni to sosolya modele na rambu na pura si lau kiri, pura si baladua. Ciametia sang anak tapi anak-anak kuni tu masirito ni tu. Kuni ro makada iya ro agama nak makada pitu tahun 10 barasa apa menghadapi 14. Ia ko 10 pa berarti tama sema. Ia ko tambah gare pitu 20 sidi. Isure mak bayi ni. Kuni tu perguruan tinggi. Sure mak bayi ni. Apa na 20 si dine nak bayi ni lah tu 20 rua o ko pita 20 di mana pa melo mak bayi ni pemang.
Sapa ni gare kalolo nang kade na bay ni ko 20 ruatan na cia ni mak bay ni. Tuli rampe tuli mata musuh mi. Ede tu melo nasabatat de mematoni pageloran na koro. Okko pitu matu 30 rual latu 42 melo si pemang. Namo tu ya tuang ka bay ni na melo to pemang. Panadapi si pitu Oku itu ya na tu na mega makunray arwane salingku di umur itu. Nasaba makade te pubar kedua gare de talui pitu. Tapahang Jadi iya ro na reke to pandita itu maka dia nak ko tu talup 20 siapa sana 20 sidi ditambahi pitu 20 ruak mutambahi pitu 35 mutambahi pitu 40 iya kok ku 35 lako 40 talu na de musogi mu mate iya ko meki mita tau madeceng ita yawana 40 talu iya nangka tau madece yawana 40 talu madeceng itu menre tapi ia kodena sogi ko tu 40 talu ya ko pasom pak suran ni rewa la bolana lete ni mandre ya tu de nagaga punan itu makiro de na purana reke to pandita yero iya ko mutambai talu tambai gare talu taunge pares saya lemo iya ko no ipisimu berarti nampi ko tulasa tapi ia kodena no pisimu koro makanjamu pide nampi kolasa na tambai pitu tau na tuli makanja pisimu wat ditatamba mo papitu magala tapi ia kok itu talu nampi kolasa pitu tau nang kana kolasa kemudian monro ko jolo na pajoka make to pandrita tajangi pitu tau pemang nasiarai na tula kala mau seko ni romali wala de watu mamagi-magi na pabarakai po Allah Ta'ala. Jadi ia miro wapasanganga ia kong katau maka kembali kepada Al-Quran dan hadis tatanaiwi maka da siaga ni hadis semua pala ia kode penadapi 500 sabu hadis na pala napa maka kembali kepada Al-Quran dan hadis tapodangi maka da ditoje nang kau salai korang si hadis iko na rewa ka makiro jadi ia roidi rewa bawa ni loko iman tasapi tacuri ni ro na sabak magai alena ma pala hadis alena ma pala korange mengetahui rumus agama kemudian dia menciptakan ilmu usulul fikih makiro jadi aja nata malasau dua akadabani kemudian penutup patutu nananya aja tamega dalele ia nang katau makada bida mana je tu mujamah salah manang mak baca dongeng salah mak barasanji salah mak meraja salah mak maulu salah letek bola baru nang kacara makotu salah mak baca do salama salah mak tahlila salah tapodangi maka da iya ko salamanang iya gagai jamaewe bid'ah manang berarti tau na cecep ang Allah Ta'ala pak isa neraka tapi jo coba gare pares saya gurutta ki Abdul Rahman Ambodale gurutta Saada gurutta Mali gurutta ki Haji Fathudin Sukara gurutta ki Abdul Muin Yusuf gurutta Mali gurutta Kalipak Baja mak barasanji badah ya tahu mam maulu manang mam merajak menatoh ia bikin na cecei po ang Allah Ta'ala ro jama-jamange pa ay majaa mateangan na majaa mateangan na tapi magi ya tawinan ca jiwali manang guru ta saada man ca jiwali kamu pasasin na tumo pila tu ya soewe nakada walingi cici guru to kulo na kabae apa wite matawapa makan maji na guru ta matawapa nalena palapasan na chulo makkah apa dia pagata lipong nalengi cici na pasangi lima na guru ta saada nalengi cici na pampeng cici peroso maka dali na to nga kapang sisan na pura naleng bajan na si rewa silo matawapa na runtu si na pakero cicinge sisan na rewa lo kampung na podangi keluarga na maka da logi maka guru ta saada na sade tolong kami mapangaja ko ni sini sebenarnya cuma nasalaba itu ciciku tapaya ni na pau nasalaba itu ciciku mabalo puasa ngelena nasa taruh ni pe to syukuran ni oli meka tanenulan kasih lasuran na pada batapana nasuromoli ni ya guru te suromoli na parikantong iliman na gare parikantong iliman na sisan na siulo tuli na titi ni mita nasa meka mita yale na to ngaga sisan na siulo la yudu kang ni cici maka dali cici mu dia mu ikhlas malenga tak kajenna napa maka dai di to ngaga pak kiai nasa ngaja mu pau ko de umate wali guru tak Haji Abdul Rahman Ambodale wali iya nama maulu Roma Meraja macam tu Manado macam Roma mauli iya bikin bida mana ngero na pikir tone seca puang Allah Ta'ala dia mungkin mancaji wali tapi tasoba ni gare tabali sapato si gare ulama na ya tuli-tuli mapasalah
angka gamanca jiwalli di mani sapai. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.